kurgira hari Dr. Mugisha Keruke uri kuri yo magara habwambara city na jangurizi bane batekateka kujima abantu bari kurenga bitanu. So hamwe tuza kumara hebiro bishatu tukujema buri zuba kwenda ngo tubase kukavaringa abashomesa abinju. Oguna yangera ashobora ngabashomesa babire batine dozo nibatungire nibo bari kwija kutunga mu bazogo. Tuza kwata amashomero ango muri mbara city gonka wa uyine teacher wena uri kubasa kweshobora ngo uri teacher umuntu ya Uganda wena tikumanyisa ngo to kujema. Abashomesa batunga dozeji bajyangu tukabanza kubagomera kujimisa. Tubarashomise je effect zo mbazi ninga tubarashomise bashomesa ngo bine kugemeswa kujangu je ndwara ya covid-19 yaza kujeshange bagemisa ekinte cy'abantu barachikunzire kuruga mu kutandikana ngo nanye kanta chikunzire konko kureba sofa ebintu kugijire biraguma atwa abantu twabona kwibuka misho. Ntaya Denesori inspector w'amashomero habwambara city we yarabara abashomesa barayanje kugemesa ubu. Government erikiriya aha police umuntu aratajemirwe takuza kwikirizwa kushomesa abandi so rukwenda kumara umushomesa kushomesa nategwa kuja mu doze ziri kwingana 10.8 ezo mubazwa Sinovac nje ziri kwija kujema abashomesa bone ba primary secondary hamwe n'amatendekera agahigura. Hawa TV West Msizani Charles Simo.